Znači, ideja za prvi festival permakulture kuhala se gotovo 2 godine u pozadini, ali to se ne može jasno ne vidjeti, niti znati, ali evo šta se zapravo desilo. Mirela Šimaga, studentica iz Švicarske, iz Ciriha, sa univerziteta u Cirihu, zvonila jedan dan nešto više i rekla da je čula za nas, da je čula da imamo permakulturnu farmu pored Mostara i zamolila da li bi ona mogla doći zapravo da volontira kod nas. Na što smo mi rekli naravno da. Uvijek su nam dobro došle rukice za rad i ljudi koji slično misle kao mi. Ona je došla i provela par mjeseci s nama. Nakon toga rodila se ideja da ona zapravo uradi jedan stručni rad ili stručnu praksu. Vratila se kući u Švicarsku i sa svojim mentorima i profesorima na fakultetu univerziteta u Cirihu napravili smo zapravo jedan plan da se ona vrati u Bosnu i Hercegovinu i da istraži da li postoje ljudi i organizacije ili mjesta gdje se ljudi već bave permakulturom. To se i desilo 2019. u suradnji sa njenim univerzitetom i sa nešto više. Mirela je tu provela par mjeseci. Obišla je oko 50-ak mjesta i ljudi, slušala 50-ak priča, snimila podatke, poslušala ljude čime se bave i šta sve rade. I imala jako puno materijala zapravo da uradi svoj stručni rad. Međutim, kad je proces završio, onda smo zapravo porazgovarali o tome kako je zapravo šteta da to sve završi samo u jednom akademskom radu koji će se prikazati u Cirihu, u jednoj onako lokaliziranoj akademskoj zajednici, nego smo mi poželjeli da li bi se ti podaci mogli onda zapravo iskoristiti za neku veću stvar, za promociju permakulture u Bosni i Hercegovini gdje ljudi jako malo znaju o permakulturi ili ne znaju ništa. I tu se rodila zapravo ideja o festivalu. Ja sam studentica u Švicarskoj, studiram znanstvenost u okolišu i mene zanima kako je stanje isto i u Bosni što se tiče mijenjanja perspektiva, kada vidimo kako se sve mijenja i klima i okoliš, kako dati svijest jednu vrstu u priči. Pa sam istraživala ljude ovdje koji to isto zanima i našla sam dosta i istomišljenice. Pa sada moje iskustvo koje ja donosim ovamo je isto rad sa ljudima. Vidim kako mladi reagiraju gore u Švicarskoj i ista je priča u Bosni. Iste problematike se žvaču i pokušavaju se riješiti. Tako da mi je čast da mogu biti sa korijenom raditi sa ljudima i sa vlastitim korijenom što se tiče prirode. Tako da sada ta permakulturni festival čini mi se jako značajnim da probijemo neki let, da znamo neki pojam koji možemo koristiti za dalje plesti iz staroga što valja sa novim što dolazi. Onda smo rekli, ajde da mi okupimo te ljude na jedno mjesto, da organiziramo neki događaj, nazvali smo ga Festival permakulture i htjeli smo ne samo da skupimo ljude iz Bosne i Hercegovine, iz regije koji se bave već permakulturom, nego i one koji ništa ne znaju o permakulturi. Stoga smo napravili 3 dijela. Prvi festival je imao 3 dijela. Prvi dio je bio zapravo najsadržajniji jer je doveo ljude koji imaju jako puno iskustva baveći se permakulturom
ili drugim regenerativnim pristupima poljoprivredi ili stilu življenja. Imali smo 7 govornika, nekolicinu iz Bosne i Hercegovine, što je jako bitno, ali smo imali goste iz Švicarske, imali smo gosta iz Portugala, imali smo goste iz Hrvatske. Zapravo, jedan sjajan skup gdje su ljudi koji su poželjeli da čuju o permakulturi mogli da dođu besplatno, da provedu dan s njima, da čuju njihove prezentacije, njihova iskustva i rezultate koje su oni postigli baveći se permakulturom. Gradimo kuću od prirodnih materijala sami, a u budućnosti planiramo i izgradnju permakulturne i organske bašte. Zbog toga nam je ovaj prvi festival na kome učestvujemo. Drago nam je što smo pozvani. Upoznali smo dosta kvalitetnih ljudi sa dosta iskustava i ljudi koji bave se različitim i primjenama permakulture i organskom proizvodnjom, tako da nam je jako drago da smo učestvovali i znamo sad kome da se obratimo za buduću saradnju. I was interested in the well-being of animals and now also of plants, and we helped to protect the dignity of animals and of plants in the Swiss Constitution. It was a great honor and pleasure for me to be at this festival and to explain what this means, and I was surrounded by marvelous people that by permaculture and by new ways of agriculture just stand also for this dignity of plants. And I'm confident that this first festival on permaculture in Bosnia and Herzegovina is very important for here, for the landscape, and for the mind change of those who stand up for new forms of agriculture in Bosnia and all over the world. Donijela sam jednu energiju svog mjesta, želju da predstavim ostalima i da nosim odavde jednu divnu priču, u stvari divan splet priča o drugim ljudima koji slično rade, priču o biouzgoju, permakulturi, prirodnom građevinarstvu. Svaka priča je specifična, svaka je posebno lijepa i nadam se da ćemo imati priliku da se dalje družimo svi zajedno i da nešto zajedno napravimo, nekakav zajednički projekat. What I see is that when young people come together, that when they start having relationships, when it's not only farmers, but it's young people from the urban areas, when it's chefs coming together and all these different actors, then there can be created new relationships and new perspectives for young people, and this is what I'm seeing here. My experience is from creating these kind of food networks around between communities and agriculture. This can really revitalize also the rural areas. My own experiences are from Switzerland, where we have created a food network, and also where I'm coming from today, from southern Portugal. Drago nam je da smo došli na ovaj festival permakulture u Bosni i Hercegovini. Jako lijepo organizirano, sa puno izvođača i tako smo nekako i mi krenuli. U to isto smo došli informirati se, educirati se i eto sad već 5 godina bavimo se poljoprivredom i već 3 godine permakulturom. Željeli bi se zahvaliti na pozivu. Ovaj festival je bio prekrasan, još uvijek je. Nadamo se u budućnosti da će se to proširiti po cijelom regionu i da će se što više ljudi povezati u ovu permakulturnu mrežu, tako da možemo ići u bolju budućnost, zelenu budućnost. Drugi dio festivala je bio namijenjen onako da privuče još više ljudi. Zamolili smo, imali smo sreću da nam Zoster svira navečer u muzičkom centru Pavarotti. Zoster je zapravo jasno okupio jako puno mladih ljudi i to nam je bila i namjera. Zapravo su se podijelili leci o permakulturi. Mladi ljudi su čuli za permakulturu. Ako ništa im je prošlo kroz uši taj termin, što nam je vrlo bitno. Imali smo tu jedan iskorak, zapravo se održao prvi koncert koji nije koristio jednokratnu plastiku koja bi završila na smeću.
nego se koristile čaše koje će se ponovo koristiti. To je iskorak i za nas i za muški centar Pavarotti i za grad Mostar. Pa evo, dobra praksa za prvi put. I treća stvar koja se održavala drugog dana festivala, zapravo naši gosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i iz Švicarske, spomenula sam, iz Crne Gore, mislim bio neko. Naši drugari iz Zemljana koji su to vrijeme zapravo organizirali tečaj permakulture za korisnike, su nam se pridružili, oformili smo jednu neformalnu grupu permakulturaša Bosne i Hercegovine. Mi želimo da festival permakulture ili neki događaj, makar jednom godišnje da se dešava, bilo bi idealno u različitim mjestima Bosne i Hercegovine svake godine, da vidimo razna mjesta i da ljudi, znači, iz godine u godinu sve više znaju za permakulturu, što je zapravo prvi nekakav iskorak da se ljudi počnu baviti permakulturom. Znači, prvo moraju da čuju, drugo moraju da vide žive ljude koji se bave time i da razumiju dobrobiti koje to donosi i onda će se sve zapravo i promijeniti. Ovaj festival je ljubav i posvećenost jako puno ljudi i organizacija, od kojih se možda ne spominju sve na plakatima i na posterima koje smo mi napravili, ali je vrlo bitno da se zna ko je sve dao svoj doprinos. Dakle, Mirela Šimaga, naša volonterka, zatim i stručna praktikantica i prije svega prijateljica, i mi smo je nazvali dobrom vilom prvog festivala permakulture. Dakle, da nije bilo nje, ništa se ovo ne bi desilo. To da bude jasno svima. Mirela je dovela nama partnere, vrlo bitne, dakle Univerzitet iz Ciriha, posebno njen odjel koji se bavi znanostima okoliša, organizacija i platform koja je razumjela našu želju da organiziramo festival i koja nas je podržala finansijski. Dakle, festival je urađen Udruženje građana nešto više u suradnji sa i platformom. Moram da spomenem ženu koja se zove Priska Inauen. Nju nismo upoznali, ali ona je druga osoba bez koje se ovaj festival ne bi desio. Dakle, iako su sredstva bila osigurana, zapravo nam tehnički nisu bila dostupna na vrijeme da se festival desi. Priska je Mirelina prijateljica, dakle druga dobra vila festivala, žena koja je zapravo posudila novac Mireli, odnosno posudila novac nama da se festival desi. Dakle, kad se ljudi zareknu da se nešto desi, da se to desi bez obzira na poteškoće na koje možemo naići. Anton Götschel dolazi iz organizacije Global Animal Law iz Švicarske, iz Ciriha. On je bio jedan od govornika, čovjek koji je Ustav Švicarske uveo životinje na način da životinje i biljke imaju prava kao i sva druga bića. Katarina Serafimova, naša gošća također sa Univerziteta Ciriha, ali ona također radi u Portugalu u organizaciji koja se zove Food Networks. Isto, dakle, naša govornica i draga gošća koja je podijela iskustva sa nama. Htjela bih da spomenem Zmag, zelenu mrežu aktivističkih grupa iz Hrvatske, dakle, koji su učestvovali kao govornici, ali su nam također poslali dvoje mladih permakulturista koji su pokazali na svom iskustvu kako se to radi. Gradske bašte Banja Luke, dakle prve gradske bašte u Bosni i Hercegovini i firma Organico BiH. Internacionalni volonteri nešto više i ekodizajna, Margo, Moana i Teo, koji su u pozadini ove priče uradili jako puno logističkih stvari i na kraju osoblje Udruženja građana nešto više
i osoblje našeg socijalnog poduzeća Ekodizajn, koje je zapravo na svojim plećima iznijelo kompletnu organizaciju i logistiku prvog festivala u Bosni i Hercegovini. Znači, partneri koji su nas podržali sjajnom uslugom, Muzički centar Pavarotti, u kojem se prvi dan festivala održavao, Radin, DOO, to je socijalno poduzeće koje zapošljava mlade osobe sa invaliditetom. Oni su se pobrinuli za hranu za naše goste tokom festivala. Eko Jasmina. Eko Jasmina je jedno poduzeće koje se bavi uzgojem organske hrane, od koje smo mi zapravo nabavili namirnice za organiziranje hrane na festivalu. Emaus, u kojem su naši gosti iz Bosne i Hercegovine bili smješteni. Rad Dar, socijalno poduzeće koje također zapošljava osobe sa invaliditetom.